Maya pa sisilimpu kaya katamungan kadua ng Domingo ni pamanyubling mebye, Miyerkules. Pakihabetala po king kakatangban na lamisa, ring makatuking intention, para king kapasalamatan, king aldoning kebaitan, Architect Nestor Magno, Jim Nagun, Clarence Bautista, Manny Bogs Bognot, para king personal kayadwanan, Kingero Argurto and family, Herminio Linet Nucum and family, Leonor Ventura,
Bernie Baby Hanson and family, Tess Tongno and family, Joan Jet Lansang, Joy Espino and family, Phil Janet Castro and family, Paraking Malagwang Kapaldanan, Sherlyn Tayag Supan, Marcus Wiley, Corinne Harbis, Maken Kiwi Sampang and family, Kathleen Ann David Nukum, Medi Kapati, Father John Tordera, Roel Gerald Razaro, Heredina Deirit Caparas, Ferdinand Angeles, William Kapinding, Pierre and Shinayu Asensi, Dalisay and Ermitano family, Ellie Benson, Leticia Sungang, Noel Torno, Limiak family, Rolinda Viray and family, Jovert Golson, Jose Garcia, Father Dixie Faras, Jane Valdebioso, Stephen Ann Patrick Carion, Esme and Junior Carineo, Dr. Belen Gonzalez, Sandico family, Henedina Maglalang, Patrick U. Asensi, Marilu Deirit, Joyce Eneria, Glenn Quizon, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalan hanggang kapainangon, ding kapatatang mayango na biye, Pedrito Batak, Wilfredo Jojo Ocampo, Donald Brown, Mayla Maglalang Sabanal, Joseph Roland Carion, Conrad Betangcol, Teresita Coronel, Alfonso and Lourdes Mercado, Cirilio Lloyd Balgan, Richie Batak, Linda Demen, Director Nestor Jun Villaroman, Michael Wiley, Eupenia Silab, Peter Joseph Nepomuceno, Gloria Limpin Manalili, Father Lamberto Passion OP, at ding sablang kaladua kim purgatorio. Talakad tamo po'y kanteng dalita pamukulad. Iti ay ngaldo kewanan Ginoo, tumula tamo, magsaya tamo. Iti ay ngaldo kewanan Ginoo, Alleluia, Alleluia.
Kilagyo ningig pa, paninganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ang Ginoo manatili kay kayungan, At kaya kaanting mo rin. maya pa sisilim po, Maya pasisilim po amo. pagmasusyan tayo, ing lugod ng Diyos para kay katamo. Dinatang niya yung bugtong ng anak para iligtas na katamo, para kondenan, o ilagay kabit king masakit. Kapatad, itaman dapat tamong pasyag yung lugod tamo kimbalang metong. We have to express our love, our support, and our care for one another. At po tapong may kasala tamo, at may kulang tamo, mangyatang kapatawaran king Diyos, hindi katampa may kasala. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at may ailawang kakulangan. Uli nita, ipanika po ko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutang. ang Diyos sa may payang totoo, pakaluluhan na katamot king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Oy panin pakalulu, kiptuan mo kami king kapayapan ng pamanyubling mebye, king pamagbalik mo, king tao, king sadya ng dangalan. Ikesa ng migaganaka kaniting misteryo, balang banwa dasan ming makirake kaniti king alanganggang kapupusan ning lugod. Itiadon mi kapamlatan ng Ginoong Jesucristo anak mo, ang mabibi at magari king kametong kaning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang ibat, kinlibruding, dapat daring apostol. Uli na nito, meriryalang emunano, karing apostol. Inya, ing piakapun daring pari, at ding sablang kayabeno, ding membro na ning pangkat, ding Saduceo, ning Jerusalem. Pikayari rang gawang metong at takbang, peparakap dala ring apostol, at pepakulong dala king sukulan balen. Dapot, ganita mo ring benging ito, biklat na la ning anghel ning Ginoo ring pasbul ning sukulan. Tinaid na lang linwal, ding apostol, at nga nakarela. Sulong, munta kayo king templo, at ituruyungan, karela, karing tao, ing sablang tungkol kaniting bayong biye. Pementuan daring apostol, ing sinabi na, mintala king templo, itang abak amaranon, at may gumpisalang tinuro. Ing pekapun daring pari, at ding kayabe na, tinipon na langan, ding makatwang Hudyo, para king maragul apulong na ning konseho. Kaybat, mitubod lang sukalan, barang lang idala ring apostol, king arap ning konseho. Dapot, eraladisnan ka rin ding apostol. Inya, mirasla king opisyal, amituburan king sukulan. Inya mi balik la king konseho, at ngarang minyaulat. Inya miras kami king sukulan, dis na miya makakandadong masalese. At yula ring bante, karing pestura, karing king pasbul. Inyang biklat mila ring pasbul, alhaking ikit, metong mang tao karing kilub.
Inya, dimdam dayti, at ding pamuntok daring pari, era abot isipan nung nano emilyari karing apostol. Ketang oras sa ito, ating taong dinatang at nga nakarela. At yula po din taong pepasukol yu, king templo. Tuturula karing tao. Inyame ako yung kapitan at din tawan na, at delal rala, mibalik la ding apostol. Makanyan man, lagi nabit na anumang persa, uling tatakot lang dapo. Poto, ring tao, pamisabasan dala. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Indalit apakibat tamo po. Ing Ginoo, pakiramdaman na ing aklis ding kalulu. Ing Ginoo, pakiramdaman na ing aklis ding kalulu. Pasalamatan kay ing Ginoo, king kapilan paman. Labi ko, elatok ng pupuri king Ginoo. Ing Ginoo, yung pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Ing Ginoo, pakiramdaman na ing aklis ding kalulu. Parangalan niya, kambe ko, ing Ginoo. Miyabe-yabe tayong puryan, ing lagyo na. Menalangin ko king Ginoo, at pekibatan na ko. Karing sablang kakong takot, linigtas na ko. Ing Ginoo, pakiramdaman na ing aklis ding kalulu. Lumawe kayo, king Ginoo, at tumula kayo. At kayo mipakarine. Intaong maliligalig king Ginoo, minaus yo. At yo, pekiramdaman ne. Linigtas ne king sabla ng duso. Ing Ginoo, pakiramdaman ing aklis ding kalulu. Ing anghel ning Ginoo, babanten na lo. Detang atin takot at gagalang kayo. Kimpanganib, iligtas na lo. Pilasan niyo at subukan, ing kaya pan no. Tumulaya in taong lalapit, king Ginoo. Ing Ginoo, pakiramdaman na ing aklis ding kalulu. Talakat tamo pong ban parangalan, ing mayap abalita. Yesu Kristo, ikaing tapat at talapatuto, impangane iba't king kamatayan, liguran mo kami at linos, ding kekeng kasalanan, king kekang daya. Alleluia, Alleluia, Ing Ginoo, manatili kaya kayungan, at kaya kaanti mo rin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo, uli ning maragul ng lugod, ning Diyos king yato, binye na yung bugtong ng anak, banino mang maniwala kaya, eya mate, nonemirinan niyang biye alanganga. Uling tinubod na ning Diyos ing anak na king yato, eba natula ning yato at parusan, noneban miligtas siya ing yato king kapamilatana. Eya miyatulan parusa ing ninumang maniwala kaya, dapat miyatulan niya ing ninumang maniwala kaya, uling iya miniwala king buktong ng anak ning Diyos. Ing katataw yan, naniti, dinatangya ing sulu ketiking yato, dapat aliwa ing sala
ing liguran da rin tao, nuning dalumdum. Uling mayap ing dapat da. Uling kasaman da ring darapat mayap ing sala. Ate lalalapit king sala, ban mayakit ing garelang dapat. Dapot lalapit laking sala, ring darapat king katutuan, ban masalang mayakit king dapat da, daraptan da, agpangking kaburianin Diyos. Karugurang kong kapatading may pabalita, kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 5 love languages. 5 amano ding lugod. This is a book actually written by Gary Chapman. Gary Chapman, I think, is a family therapist and counselor. He wrote a lot of books. He's actually a Protestant pastor. But his love languages must speak how we could express our love more easily. We do not only express love in a romantic way. We do not only express love between husband and wife, boyfriend, girlfriend, or man and woman. But love is expressed in different ways that are very practical. May I outline to you the 5 love languages, and I will only talk about the first one. Do you want to love and express your love? There are languages of love, but you should understand how to express them. Like you speak French, but if I don't understand your language, even when you say you love me, I don't understand it. If you speak Chinese, and then you speak British, English, and you speak Japanese, you may be speaking of the same love, but when you don't understand that language, it does not mean anything. It's useless. That's why you have to understand some people are expressing their love in the way that sometimes we do not notice and we do not understand. First, do you want to express love? It's called words of affirmation. If you love somebody, just say it. Another expression of love, acts of service. If you love somebody, you can learn how to serve. Service is an act of love. Like a mother taking care of her children. Like your worker serving you in your office. Gift giving. When you give gift, it is a language of love. It should be understood well in a positive sense. Quality time. I can be present. I can be here for you. I'm just here. It's my language of love. And physical touch, the way you could affirm each other, physically express your love by a gentle presence of touch, it is also a language of love. We just focus on the first. It's called words of affirmation. It's important to express our love. It may be by serving, by gift giving, by giving time, or even holding the hand of the person in different relative ways. But the first one is to express it by words of affirmation. You may give gift, presence.
Quality time, quality time. Serving, serving. But if the language of love of your baby, or the language love of your wife, or the language of love for another person is to hear you say it, I love you, I care for you, take care of yourself. This is a most obvious language of love. Sometimes we do love one another, but we do not express it. It's very Filipino. Minsan, meron po akong bine-bless na namatay. While I'm blessing yung namatay po, mother, umiyak yung anak niya. Sabi niya, habang nagbe-bless po ako ng patay, sabi ng anak niya, nagwawala po siya. Kaya lang Kapampangan, sabi niya, Ma, kaluguranda ka. Kumusta sabihan keka. Mami, I love you. I'm not saying it to you. I'm not just saying it to it. I'm not expressing it, but I love you. Buri kayong pukpukan kita microphone ko. I really wanted to, sabi ko, ngayon patay na, ngayon mo sinasabing mahal mo siya. So what? Wala na. Wala mang gastos. You have just to say it. There was a story. A young girl felt she was not loved, but the father giving gifts. The father giving gifts, but the daughter did not feel that she is loved. And then sabi ng tatay, mahal kita. Nakikita mo, ang dami ko regalo sa'yo, ang dami ko binibigay sa'yo. Hindi ba pagmamahal yan? That is the language of love of the Father. It's giving gifts. Giving, affording, providing. But the daughter said, you never said you love me. Wala ka naman sinasabing, mahal mo ako. Because for the daughter, that is her language of love. You notice God the Father, how He express His love to His Son. Hindi man marami yung salita ng Diyos, Ama. Clearly, if I can quote in the Bible, in the lifetime of Jesus, the high and peaks of the life of Jesus, during the baptism by John the Baptist, when Jesus was baptized, the heavens opened, a sign of the Holy Spirit came in the form of a dove, and then the voice was heard, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. The words of the Father are very short, but they are words of affirmation. Ito ang pinakamamahal kong anak. Natutuwa ako sa kanya. Pakinggan niyo siya. They are affirmation. And for that experience, it is an experience of Jesus to begin His mission, to launch His mission after John was arrested. Another expression in the time that Jesus went into the mountain for that experience of transfiguration, and when Jesus was transfigured in front of Peter and John, and James, they were engulfed with a cloud. Moses and Elijah were there, and then a voice was heard from the cloud that said, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Again, you notice God the Father, He expressed His love to His Son. And these are very important high points in the life of Jesus, because from transfiguration in the Mount of Tabor, He was so propelled, full tank, parang napuno ang kanyang puso ng pagmamahal ng kanyang Ama. It was enough strength for Him to continue towards from Mount Tabor or Transfiguration to another Mount Calvary to His crucifixion. Let us affirm one another. Let us express this love by affirmation. Kung may mahal ka, sabihin mo. Mayroong kanta si Billy Joel, song singer. Sabi niya, tell her about it. Tell her how much you feel. This is the kind of love that we should say.
Tayong mga Pilipino, mahihiya tayong sabihin, I love you. Nahihiya tayong sabihin, I care for you. Did you know that love is not only between boyfriend and girlfriend? Or love is not only between lovers in a romantic way? Ang pagmamahal ng magulang sa mga anak, ang pagmamahal ng mga anak sa mga magulang, ang pagmamahal ng mga magkakapatid sa bawat isa, ang pagmamahal natin sa isa't isa bilang magkakapatid sa simbahan. This can be expressed by kind words. Hindi mo naman parati sasabing, mahal kita. Pwede sabihin mo, ang galing-galing mo naman. Salamat ang sipag mo. You can affirm them. Ganda ng ginawa mo. Magaling ka talagang magkanta. These are expressions of love, of affirmation, which our soul needs. Alam niyo po, bakit may mga taong insecure? May mga taong they feel jealous? Or they lack confidence? Or they feel they lack recognition? Ang tawag sa kanya, KSP. Bakit may mga taong may KSP? Kulang sa pansin. Yung mga KSP usually kuminsan napupunta sa principal's office. Kuminsan pag malaki na, napupunta sa barangay hall o nagkakaroon ng malaking kaso because they long for attention. They long for affirmation. They feel insecure and they express it unhealthy way. Alam niyo po, kung meron kayong gustong pamana sa mga anak niyo, huwag lang yung maraming pera o malaking tindahan o malaking negosyo. Kumisan, ang galing-galing na nila, insecure pa. Kumisan, ang dami na nilang achievement, hindi pa sapat. Alam niyo anong kulang sa kanila? Affirmation at home. You can build your solid confidence starting while you are young. Mga bata pa, you teach them to believe in themselves by your words. Maniwala sila sa kanilang sarili in a positive way, hindi maging mayabang. To be confident. To continue affirming them in their life's missions. Thank your parents and those who affirm you to believe in yourself, that you are loved. The gospel today, Jesus expressed to Nicodemus, and He expresses all of this to all of us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. This is a word of love and affirmation by Jesus. Affirm most especially by our significant others. May repeat, tayo pong mga magulang, tayong magkakapatid, tayong importante sa buhay ng mga kamag-anak natin at pamilya, kaibigan, affirm them. Teach them to be affirmed primarily at home to people who matters most. Ikaw tatay, ikaw nanay, affirm your children. Kahit maraming affirmation sa labas yan, pwedeng pinapalakpakan sa entablado, pinapalakpakan sa kanilang opisina, pinapalakpakan because of their achievements. Walang kwenta yan kung sa bahay, feeling nila hindi sila pinaniniwalahan. When you are affirmed by significant others, your father, your mother, your husband, your wife, your friends, best friend, your siblings, mga kapatid mo, ang iyong pamilya, this is something that they should carry with them. Malungkot ngayon, kumisan, yung mga bata, naghahanap silang like, affirmation, naghahanap sila ng magti-TikTok sila para may papalakpak na like, pasayaw-sayaw sila para mayroong affirmation sa internet, mayroon silang affirmation sa Facebook. I tell you, nothing is more powerful than affirmation of the love of a husband, of a wife, of a mother, of a son, a father, and that is enough. If you have this solid affirmation, hindi na kailangan magpa-affirm ka sa mga tao na mag-viral. Ay, nag-viral yung ginawa niya, ang galing-galing niya.
Salamat sa Diyos. Pero kahit wala nang viral, kasi sa bahay pa lang, you are already affirmed well by your significant others. Nakakalungkot, we can be affirmed by strangers. You become a famous personality. You have your own viral videos and TikToks. You can be affirmed by mass media, and yet you are empty inside with your real people who supposed to love you. You can be also affirmed by things. May tinatawag na affirmation by material things. Pinakamagandang cellphone mo, pinakamahal ang kotse mo. You are affirmed, pinakamahal at pinakamalaki ang bahay mo. You can be affirmed with things, with an expensive bag, expensive gadgets, new car, branded shoes. They are called proxy affirmation. Dahil hindi ako minamahal, hindi ko nararamdaman ng pagmamahal, I will surround myself with expensive things. But the truth is, they are only called proxy affirmation. Kaya kung minsan nga yung tao, nagtataka ka, ba't gumagastos ng ganyan? Ba't pinagagastusan niya yung pare-pareho lang naman yung relo, sapatos, cellphone? Bakit kaya? Are they waiting for affirmation because they're wearing it? Ang ganda-ganda naman ng cellphone mo? Ang ganda-ganda naman ng bag mo? Ang mahal-mahal ng kotse mo? Maybe it's good to enjoy these expensive, luxurious things, but I hope they do not become a proxy experience to real affirmation of love at home. In fact, pwede natin pong ibaligtad. Ibaligtad po natin Pwedeng people can challenge you outside. Pwedeng sa trabaho mo, ginaganyan ka kasi ginagawa mo yung trabaho mo. Pwedeng hindi ka masyadong sikat sa tao kasi you're doing your job in politics, in public service, in our church, in our community. Pwede kang sinisiraan ng ibang tao. Pwede, chismis ka. Pero dahil mahal ka sa pamilya, dahil solid ang pagmamahal ng pamilya mo sa iyo, malinaw yan. Mahal ako ng tatay ko. Mahal ako ng mga kapatid ko. My closest friends, they express their love to me. I am affirmed. I am confident. It does not matter. Even when others would not be clapping their hands, even others would not be affirming, I would not feel insecure. I will not feel so much about the pain that I have to please others or to please everyone. I have to do what I have to do. Baliktad po natin. Halimbawa, wala akong mahal na cellphone. Wala akong sasakyan, wala akong magandang bahay. Wala man ako masyadong pera pambili ng mga bagay that could affirm me with material things. Pero alam ko naman, mahal ako ng pamilya ko. Solid ang pagmamahal ng nanay ko at tatay ko. They always repeat, anak, mahal ka namin. Then that could be the right motivation. Even real success will follow later. Because these are not real affirmation, material things, and social affirmations. They remain social and they remain things. The greatest affirmation we can have is the gospel we have today. For God so loved you that He sent His only Son to redeem you. He sent His Son not to condemn you, but to save you. Therefore, we can go public. There's no need, no hunger for affirmation, no hunger for recognition, because you are already loaded, full tank, with love and affirmation at home and with our God in your prayer. When we are nourished and protected with assuring love and unconditional acceptance indeed, with love as affirmation, as our basic source of strength and confidence, this is what we celebrate in our Mass. What is your language of love? Do you express your love the way our God would express His love to His Son, Jesus? And how Jesus also expressed His love to us? Meron po ako minsan, paborito yung expression. Sabi ng professor ko, lavishly affirm in public, quietly correct in private. Lavishly affirm. Palakpakan ho natin ang ating choir, napakagaling. Palakpakan ho natin ang ating PPC officers, ang sipag.
Pasalamatan po natin ang ating mga tumulong sa atin. Lavishly. Affirm your children, your family, in front of a lot of people, your community. But quietly. Quietly. Correct. In private. Kung may pagkukulang sila, huwag niyo silang ipahiya. Huwag kang sumigaw sa harap ng ibang tao. Huwag mo nang parinig na hindi naman kailangan ng iba. Because that is a way also of affirming them in spite of a small mistake, there's something greater that we love. This is our love language expression in the number one expression and reflection. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Ing lugod ning Diyos, metong akatang isip o katangian ning metong ang makarayong tao nune pangibot ne ning Diyos ning kasalesayan kang Jesucristo ang ginuta mo. King balang pangadi nga tapong makibat, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Itangan po. Ari ni ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia, manano na sang king mabilugayato, yaing magbiyan ng tanda ning lugod ning Diyos at kapamilatanan iti, alapit tala ring sablang tao kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king kakatamong bansa, mamungayasan ng dakal apostol, amiyatad king sala ng Kristo karing taong mabibye, king dalumdum ning kayalan kapaniwalan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing malulupig king lagyo ng Kristo, kalupad aring apostol, kapilan man elatok ng patutu king lugod ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, ding sablang dapat tamo mo, para tilasan ng marapat paulining lugod, banketa malinaw mayakit iti, mararapat para king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngeni po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. O maligayang Ginoo, dinan mo kaya kang biye para kay kamingan. Pakibatan mo naman sana in kaya kang lugod, karing miyagyo dapot, king lalam ning kaya kang amano, ay pasyagming katutuan ning kaya kang lugod, king kaya kaming pangimot, at king aldoldo ming pamibiyebie, igang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya, ning Eucharistia. Ikit niya Ginoo, mabiyayaing Ginoo, kapayapan kayo payabot na ning Ginoo, kapayapan kayo payabot na ning Ginoo. Ligaya ka o Ginoo, maligayang pamanyubling niya. Ligaya ka o Kristo, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Ikit miyaing Ginoo, mabiyayaing Ginoo, kapayapan kayo payabot na ning Ginoo, kapayapan kayo payabot na ning Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katangdaon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayipayang tutong. Tanggapan niya sa ning Ginoo, itindawang karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kakatam kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, kapamilatan ng banal na pamili bayan regalo, darakayanan mo kami, King Biemong Divino,
Iyat-yat mula sana at paintulod ding sablang daraptan mi. Panimunan mo, imbelwan, kingkaya kaming katutuan. Itiadwan me kapamilataan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ka antemorin, iyat nayo reng puso yo. makayat nanong king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos aginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati numan ka rin o igpa Diyos igalangang at lubos maipaya kapamilataan ng Kristo ang ginumi. Pupurienda ka king lubos maragulatula ning pamanyabli ng mebye. Inyang may Kristo meging sakripisyo Pascual miyam. Ya pamuri ning kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, aparating para king kaya kaming kapakanan. I Kristo yung biktima ay man mete kapilanman, ing kordero amisan mete na mabibiyaya nga langanga, at ulinita king tula ning pamanyubling mebye, babayo na ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring angel ka rin banwa, daralit ding kaya kang ligaya lain makyabe king lang tuknang ng pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Minuy manwa, ating labwat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuan yung daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagpalalampu mi pabanalan mo sa naretingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyara lang katawan at daya ni ginaming Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapit pe pasalamat siya keka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung ganakong katawan, amidaon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't apunan kingwaning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka, binyening kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ng anakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawaran la rin kasalanan, daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Cristo meteya, I Cristo mebieya, I Cristo mabieya at datang yapan. Inyang ini gaganakan mi oigpaing kamatayan at pamanyubli na mebyen ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapyan ng biyat kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, pepalyaren mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami nga sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me oigpay, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang paria, ding hanggang malugod na susuyo, sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na, ring malugod na sasaw, king kaya kaming pisamban at parokya, kaya king Banala Cruz. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay naon at manenayang subling miye,
ading sablang mayangu abye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin tamo, karingamanong, tiro ng Jesus kaya katangan. Ikpami at yubawa, misaman ilagyo mo, datang ke kami, ikayaryan mo, mipamintuan ilog mo, ketiking yatu at king banwa, mipamintuan ilog mo, ing kakanan ni King Aldo Aldo, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, King Aldo Yeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasalak ke kami, ke ipay, Saul king tukso, nune ikabos king maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya king kayarian, kayo payan, at iligaya manggaman king alananga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo, manatili sana kay kayungan. At kaya kaanti mo rin. Pasyag tapo, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, ang lalakong kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang lalakong kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang lalakong kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan ng yato, nuan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas ming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, mayigit king sablang bagi, at pag nasang kuing tanggapan da ka, dapat paulina ning penantit, era katanggap king sakramento. Umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan ng sarili ko keka. Emo sana paing tulot, kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Inya palading puso
sa binakataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Alleluia, mabiyaing Ginoo. Alaya kanung laman, ingkut-kutan, ngarading kaya beming minta karin. No karinya i Jesus, no karinya ing Ginoo, nanu ing mi babalitang mabiya. Inya palading puso ta, milalablabla, kabang kasabi nakataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Alleluia, mabiyaing Ginoo. Oratio Imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pa, lalapit kami keka kaniting masipit na pamangailangan mi, adwan mi keka in kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19 na migdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya kang baligdan mo kami mitmong lugod, at tiyatmeng kaya kang mapamakalulong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kaya kaming kasalpantayanan, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi daring mamuntukan karing banbansa at lokal, para king kakayap daring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipamanalangin mi rin doktor, narsis, sampong lilingap, karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening kambening kanilang belwan at masabal. Pagkalam mo king kalausan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing kanilang pamagtugalaling king sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na kumayaplasanang mamalagwa. Iangat mo ing karelang lilingap karela. At pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biya. Pagkalam mo kaya kami ing grasya, keting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap daring sabla. Ban makasaob kami karela, pamangailangan, lalo na rin pakakalulu. Manasan ang paulining masabalmit, pamagmalasakit, para king metong at metong. Mikabyus kami kaniting kasalukuyan, apag kasasagkulan, kaniting krisis, at layon ming tarian, king pamagbayulog at kabanalan. Itiyadwan me kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, makasakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na indo ning Diyos, emo pa sa wili ing aklis mikeka, king kakulangan mi, nunebag ko si kabus, king sablang panganib o maligaya at kanwanan na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. O mapamakalulong igpa, pagkaluban na kesa ng bayong parasan, ding misteryo, at yatad na kami king meto nga bayong biye, kagum mo, kapilanman. Itiadwan may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya kaanti mo rin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo ningig pa ang paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midawne. Ipasyag tamo, sabyan tamo, ing lugod tamo king balang metong. Alleluia, alleluia. Salamat, King Diyos.
Hallelujah. Kewanan Ginoo, tumulata mo, magsayata mo, iti ay ingal to kewanan